сука. Кардыкта. Кардым не клал, жаш ушул экен. Ошода жаш кезде билесиңби? Жаш кезде 20 жашта. 20 жаш кезинде красавчик элек да, красавчик элек. Өзгөчө мен. Анан эми мынакей азыр карачы 50ден ашып картайып, жаман страшный болуп кеттик, өзгөчө сен. Чоңата, сиз урларды кармаганды баратасызбы? Кызым, урлар деген экиге бөлүнөт. Жөнөкөй урлар анан чоң урлар болуп бөлүнөт. Жөнөкөй урлар деген чөнтөкчүлөр болот. Телефон урдайт, сумка урдайт, майда чүйдө акчаларды урдайт, магазинге кирип конфет урдайт. Ал эми чоң урлар болсо, алар сенин келечегиңди урдайт. Алар сенин жериңди урдайт. Алар сенин үйүңдү урдайт. Алар сенин күлкүңдү уурдайт. Эң негизги нерсеси да бир таң калыштуу нерсеси. Жөнөкөй ууру деген элдерди өзү тандайт. А чоң ууруларды элдер өздөрү тандайт. Дагы бир таң калыштуу нерсеси, жөнөкөй ууруларды милициялар бүт жерден издеп жүрүшөт. А берки чоң ууруларды болсо милициялар кайтарышат. Сиз ошондо урууларды кайтарганы баратасызбы? Ата, бирдекеден корсоң ошол сөзсүз аткарылат. Ооба да. Эмнеден корксоң ошол сөзсүз аткарылат. Ушул мен миллионер болуштан жаман корком да. Мама, неге мен колум мондай? Неге монтуп берет? Мен каяктан билем, бараттан сура. Менден сурай бересиң. Ата, неге мен колум мондай, неге монтуп берет? Бир Кудай айырган бала кезиң. Мен каяктан билем? Бар эшик ташталды, бар чешке, чык, бар. Ким? Ким бул? Аңлайды. Ата, Кыргызстанда детектор лжи деген жокпу? Ал эмне? Жакы чындыкты айттырганчы? Жана бооларына салып чындыкты айттырганбы? Андай биздин Кыргызстанда жок. Биздин Кыргызстандын өзүнүн детектор лжысы бар да. Не деген? Кыргыздарда мындай детектор лжы бар. Нан урсун, өлүп кетейин дечи деген. Жакы аман эле болчу деген сөз эмне? Не болду? Мен агайым постоянно аман эле болчу дейт. Накта кыргызчасын айтып берейинби? Өлүп эле кетпейсиңби деген. Ата, бүгүнкү келген партияны шайлайлы. Эмнеге? Алар деген Куда кааласа, Куда карап турат, Куда жардам берет деп айтып атышпайбы? Ишеничтүү партия экен. Кудай жардам берет деп айтып атат деп ойлоп атасыңбы? Сен жакшылап укпайсыңбы? Ал Кудай деген жок. Ал Кудам жардам берет деп атат. Кудам көрүп турат. Кудам билип турат. Кудам жардам берет деп атат. Кудасы деген тетиги чоң жерде иштейт. Алло. Ай, сен жана жогору жактагы жана УКМКда иштеген биздин айылдык жигитсиңби? Ооба, мен. Эмне болду? Азыр бир срочный ишим бар эле. Срочно ошого жооп берип койчу айланайын, ай. Байке, бизге такыр чалганга болбойт. Каяктан алып чалып атасыз бизге? Ой, бир эле суроо, сен жанагы айтып койчу. Жанагы элдин баарынын телефонундагы сүйлөшкөндөрүн баарын прослушка кылган силерсиңерби? Ооба, биз прослушканын баарын биз кылабыз. Керек болсо, азыр сиздин сүйлөп атканыңызды прослушка кылып коебуз. Ой, меникин дагы ошентип прослушка кыласыңарбы, Ооба. Ой, анда жакшы экен айланайын, ай. Сен айтып койчу, бул магазинге бараттым эле. Апаң эмеле мага бир сахар, анан нан, анан да бирдекени чалып айтты эле. Эмнени айтканын мен билбей атам о жерде. Ошону билип берип койчу, байке.
Ата, ушу Европада аялдарды сыйлаган, урматтаган эркектерди джентльмен дейт экен го. А биздечи? Биздеби? Бизде андай эмес. Бизде андай аялдарды урматтап сыйлаган эркектерди окуй. Башын айландырып алыптыр, баш айланып калыптыр дейт. Ата, жашы эле терең болду го. Каза түш дагы, каза түш. Туалет дегенди терең казат. Желмабызда ушу туалетке экөөбүз көп киребиз. Тез эле толуп калатабыз. Ушу туалет казып бир кумар алтын таба алсак, эмне кылат элек? О, бир кумара алтын да? Бир кумара алтын. Туалет казып атып таап алсак. Сен айтчы. Сен эмне кылат элең? Ами, анда мен постоянно туалет казып иштемекмин. Ой. Буга бир кумара алтын таап алса деле баары бир турбай.
Bizatlarday yaş elim Macırımdan yaş elim Bizatlarday yaş elim Байке, бұл не қазып атасыңар? Бұл не трубалар? Бұл деген Қытайға кете тұрған трубалар, Қытайға. Түп-түс Қытайға кетет, көрдің өзіңді бұл. Шunu қазып атпайын батайын. Қытайға дейіш пе? Бұның башы қақты? Бұның башы деген тетақта атайын бассейн бар бұндай, тоғылық. Бассейн бар да, ошо бассейн. Жаңағы 30 күннің içinde құзат тұрғаның бар, ұшы бассейнге келіп құзат. Қытайға кетеді. Байке, бұныңыз жаман терең ғой? Ой, ошол құсылдыны тияқ-бияққа бөліп кетпесін деп атайын терең қылып қастырып атпайын бұл. О, екшін құрдым бар көм салла, сыңар бі? Көм салла, уара олып мен қанша қастырдым мұны. Дед ақмақтар уара қылды да, көм салла, бүт барын башынан ағына шейін, көм салла. Қон қалмы өз, мақыл бі? Байке, бая күні қаздыр отпаңыз біле. Айра емне көмдір отас? Көмдіресің да, мен мұны уара олып атайын. Қытайға деп тұрбаным барын салдырып тетігілер құсат екен, қарыстан құтылал деп салдырсам түреді құспа қойды ға. Жөннен уара ол банкрот болды, көмдіресің да, көм салла, құспаса бәлекет ұстасы. Ушу жаш балдарды тоногондон уялбайсың бы? Мен тоноп тұрмын. Мен жаш балдарды тоноп тұрмын. Тоногон жоқпын мен ешкімді. Сааттын ботинкесин чечип алыпсың го? Көкөл атыптыр жолда. Мен бұрыштан чағалсам алдыман чағалым. Братан, чек саатты, чек ботинкеңді деді. Не қылышым керек? Біреуінің саатын чечіп алдым, біреуінің ботинкесін чечіп алдым. Қаншаға шықтыңыз ата? Қаншаға шықтыңыз деймін? 103'қа шықтым, 103'қа. 103'қа шықтыңыз ба? Мұның секреті неде? Аның секреті чоң. Айылдың барына қарыс болып қалам. Айылдың барына ба? Ошондан құтылайын деп 103'қа шығып атпайын ба? Қайтып құтылдыңыз сен? Құтылдым ептеп, жарымынан құтылдым. Қайтып. Өлді жарымы. Алейкум. Мен тиги Светтин акчасына келдим эле. Я, Светтин акчасына келдим эле. үйгө барбайт белен, үйгө. Ачпайт ат. Ачпайт да. Кече поштага барса бекен. Алло, ай бабиче. Ба Свет дегенин акчасын берип кой. Эшикти ачпай коюп турсуң. Бул Светчи бала келген экен, ошонусун толук берип кой, азыр барат. Жаш бала экен, бул кеткичекти ар жактагы ууру Светтерди сурат тур, макулбу?
barına vurdu yeri. Karardın yaşadı